ole chi bai vek ole tun truma hianin GST return file dan kan zir ho dona GST return hi tuna hianin GSTR1 le GSTR3b hi thatin return file turani a normal dealer te tan chuanin composition dealer te tan chuanin thathum dana file turani normal dealer te tan bi GSTR1 le GSTR3b file dan kha kan en ho dona ni kan lu na tur chu www.gst.gov.in a hian ani a ta hianin kan lu tanga gst.gov.in a kan lu khanin ading lam chung lam a hian login ti alo oma login a hianin kan kal don ani ti chuan username le password kan nei sakha kan chulu tanga anuaya character ho hi chutlu ngai bok ta ni 604862 tiang te number che sang sang lo lang thina nga ti chuan login hi kan met don ta ni allowin login ta a tikhianin return dashboard a hen kan kal don ani return dashboard a kan kalanga ti hian financial year le return filing period kha lo om ta ni e ka soidu chu nil return big tu na hen kan en dona nil return file dan big ani thani chung tun tru ma hen karon en ti ranga october le november hi december chu la hun lawa january a chau turania october hi return hi kala file chin lawa achan chu kala file lawa achan chu tuna educational purpose injir tirna ta na kaman du wang hianin katlai luya he nil return in katianga november po hi tax su nil ani ma se october katlai awang hianin november a hianin late fee ka choi ngai dona ka boi em wangin ka hak rei ma ma to ka choi nem deu hlek to don le ngala ma se ni la chuanin ni khata cheng som ni ani wangin aji om thunga chu chu kan en don ani nil return file hi mitam takin kan thiam lo nil ringot po hi nil lo apa ngai text pek ngai ho te hi chu thusan lo ni ta sela nil tal hi chu thiam har lawa ti mania lo ti ve mai har lo wangin mania kan ti thei dan tur kha kan en zir tir don ani nilom zia chu kha tha khanin return kan file tur tha a khanin bungrua lak lu belemo bungrua shal sim sim mo po kan nei lo ti na alo ni ta ani chumi nil return file dan chu kan zir don ani october hi kan la file lo ani a heta henin o chumi main september hi lo en ta ila search ti kan metanga hey GSTR1 chu file ta intia hei ka file to a GSTR3b po file ta intia ka file to wangani ti chuan october a kan lu tanga heng lo in jek zong zong hi chu kalpe lila tangkai na nei lo ani a ti chuan october hen GSTR1 hi hei a due date hi min po sei saka january ni somthum pakhat thleng na kum thleng ani tin GSTR3BB ka hi chuan november ni somni kha last date ani a thakhatin katlai to ani ti chuanin tuna hianin hemi pani hi 1 le 3B hi file anga ya head up pani GSTR2A le TDS te hi chu engma ti ngai lova GSTR1 hi lo file ta photila engma kan ti ngai lo wangin bungrua hei hi kan bungro sal emo service kan pek chho emo tilan na tur khani a ma se engma om lo wangin kan kalkan thavek anga heng ho hi generate GSTR1 summary hi kan click don ta ni summary kha kan siam don ta ni GSTR1 summary processes initiated please recheck after 1 minute atia minute khatte kan nga angaya hemi kan ti so hianin kha allow in generate so khachuanin I acknowledge that I have reviewed the details ti hi kan click anga ti chuanin kan submit thei don ta ni ma se minute khatala tling lawa tin achang chuan minute khat mai te tok lova ma se kan han submit lui don chinanga enge lo thleng enila a thei to ngemo ole proceed alo ti ta ni proceed ti kan metanga error alo peta you have no summary to submit GSTR1 ni anoya inziak ni chinami kha minute khatala tling lawa a call enge system in he kan summary GSTR1 summary hi alo la process me ka wangin ala submit thei lawani kha kan ngak don ta ni helai refresh button ding lama mi hi kan met zeu zewanga ole your submit request has been received please check the status in some time atita kan submit thei ta kan submit
zoa hian file return ti hi angai le don ani ti chuanin engemaw nuwa ati wangin kan han hak deuh hretanga summary for filing is not generated or is not available at this time, please try again later atita a hi achan ni thei pahni om chu ni china kan file return file kan ti kan submit tak khami summary kha system boy wangin align submit lo ani thaya tin server hi aboi lu tu kan soi to angin ni som ni last date ani wangin aboi lu tu ka wang khanin a thei ri lo pawni mai thaya chu mi chung chuanin refresh hi kan lo met thri nanga ole ti hianin hei helai box hi alo check thei ta a he box hi kan check anga ti chuan authorize signatory a hianin kan authorize signatory kan da kha kan click anga file with DSC le file with EVC ti hin ya DSC hi chu digital signature certificate asan pa siam ti ranga ya hi chu aboi thak deuh hleka mi zo sum dong pa ngai tan chuanin file with EVC ni hianin GST a kan email le phone number register a khan OTP alo thleng ve ve dona kan du zo zo kan mang thaya file with EVC kan mang don ani ti khanin alo thleng ta a chu chu kan chulu tanga ti chuan verify hi kan metanga ole ti khan GSTR 1 October tan kan file hi status a file alo in ti ta a kan be kanga GSTR 3B kha kan file ve le thung don ani GSTR 1 a kan la oma heta hin back kan du chon heta train back kan ti thaya ani lo po in services a kan kalanga returns a kan kalanga returns dashboard a kan lutanga chuan October kha kan khoi me kha ni a October a kan lut le anga hei GSTR 1 chu file ta in tia GSTR 3B hi kan file ve le thung don ani ta hen kan click anga ta hen he chu kan okay top mai anga ti chuan do you want to file nil return ron ti ta ni nil return ha kan file du ni wangin yes ti kan click anga heng hi lo enila heng hi than tur chi rang rang oma e bungroi la lu tem interstate atang ten ITC claim tur te ne yam ti te khatian chi rang rang kha oma ama ro chu nil return file kan du kan ti che henin khang ho kha ti angai lo don ta ni automatic in hei engma khoi thei loin alo om ta nil return ka file du wang khanin nil return a chuan heng hi nil vek ngal ani wangin a automatic in nil angin ron lang don ani ti chuan in next he ka click ta a ole ti hianin a file ngal thei don ani hi kan check anga authorized signatory kha kan thlang le anga file GSTR 3B with EVC hi thlan tur ani ta ni hi kan thlang anga late fee kha ka nei ta ni late fee hi November a October ka pek lai wang late fee kha November a ka pek angai don ani proceed ka metanga OTP kha lo thleng le ta ni ole filing successful aron ti ta ni ka file zo le ta der my 3B po GSTR 3B October tan ti chuan November a kan kal ve le thunga return services atangin returns a kan kalanga returns dashboard a kan kalanga October kha kan enang tuna khanin 3B kha file ta in TMT kan endon ani file ta lo in ti lo pal theya o heya in ti a ti chuan GSTR 1 le GSTR 3B te hi kan file to chuan October chu ti tur kan nei to ri lova November a kan kal ve thungang November a hian GSTR 1 hi hei ni so pakhat thlasom pani in tia pele deuh hlek to ma se hi chu apoi em lova GSTR 1 file dan chu ni china khanin kan soi to wangin a process a thui deuh hlek box hi a GSTR 3B a henin kal direct phot tamaila voin hi due date alo ni box hi a thei kan click don ani November ta ani a hei kan okay le anga ti chuan late fee kan nei ta ni October kan file tlai awanga late fee kha chu tiang alo ni ta ka chuan hei thlan thei ta mi alo mai ni nil return kha thei ta lo ani tax om lo ma sela bungro la lut lovin thral chuak mi alo ma ila late fee kan nei awang khan nil return pa ngai ang tak tak kha chu ka file thei lo ani tax ni lovin late fee tal kha ka pe ka ngai awangin supply of goods or services in ematia no ka tianga
ti chuan interstate supply inayam no ka tianga ITC claim turin ayam no ka tilenga nil rated supply sa omem no ka tilenga ti chuan connect don ta ni ti chuan in interest and late fee a hian ka kalanga ole hei heta hena ma ina lo lang ta late fee a cheng za thum central tax atan state tax atan cheng za thum avain cheng za rukani ni khata cheng som ve ve zelani a avain cheng som ni zelani a ni som thumin ka tlai wangin cheng za thum ve ve cheng za rukha pe ka ngai don ta ni confirm ka metanga chuan hei central tax za thum state tax za thum alo lang ta a chuan in hei ka save don ta ni save request received atia te chuan proceed to payment a hen ka kal dona your last save is still under process atia kan nga de ole ka nga ya refresh process successfully ron ti ta hi te chuan in payment ta kan kal don ta ole ka poisa pek tu rakha ka pek nga ya kha he tai late fee payable ti hi lo lang ta ni ti chuan in late fee to be paid in cash ka pe ka ngai ta cash le jara ka hemi electronic cash le jara hianin poisa ka nei lok lo wangin chalan ka siam ngai ta ni chalan siama pek phot ngai ta ni create chalan ka tianga cheng za thum ve ve ni ti khalo chin chela central tax ala state tax a cheng za thum ve ve ka siam ngai a tlem bera create chalan kha ka klika hey CGST central GST a cheng za thum late fee ani hei hi total a po za thum Mizoram state GST cheng za thum ania cheng za rukani ti chuanin payment mode cha hianin e-payment chu internet banking te khatianga tanga pek na ni a over the counter chu chalan print chu a bank azukal puini a NEFT po hi ani thawani online ati mai hi ol sama chu wangson online hin kan tianga e-payment ta tang hian ti chon generate chalan ti hi kan click anga cheng zaru khalo langa net banking hi ka click le thon ta ni State Bank of India ka thlanga kan bank heng ho bank chi rang rang hi thlan tur oma terms and conditions apply ti hi ka click anga make payment ka ti don ani internet banking a min shoi luta chuta chuanin chuta tang chuanin ka lutanga ole ti hianin alo langta ani ti hian cheng zathum le zathum SGST zathum CGST zathum avain total amount cheng zaruk 600 rupees only ti hilo langa confirm ka metanga confirm ka metle don ani tian alo langa hei hi nga turani hei kan nga kang ama aron virtual hun heta GST website amin shroilet le hun kha nga turani refresh po lo me mi alo ole your payment is successfully completed atia cheng zaruk thi aluta a success ta ni a in thon lo tling atia continue kan met don ani ole hemi phek hi alo lang ta a ti chuan in hemi phek atang hianin hemi page atang hianin kan poisa pek tur ver kha kan pe fel don ta ani cash ledger hianin hei alo lut ta a late fee noya hian central tax za thum kan nei to a state tax noya za thum kan lo nei ta ani kha kha kan mang to don ani a noya hianin chu chu kan mang don ani he ta heng integrate paid through ITC te ITC lampang kha ni lo kai ni kha chu late fee ani ti kha ria ila late fee payable cheng za thum ani a late fee to be paid in cash za thum alo ni a utilizable cash balance kan man thaya kha cheng za thum ve ve kan lo nei to a ti chuanin make payment hi post credit to ledger ti hi kan click don ta ani kan ledger ami kha kan mang tangkai to don ani yes kan click anga
offset successful tikhan a in pe fel ta a adlan dan po lo dang lam ta ani ti chuan in proceed to file hi kan met to don ani chuan box hi kan check anga authorized signatory kan thlanganga EVC file GSTR 3B with EVC kan thlanganga proceed kan metanga OTP lo thleng kha kan chulut le don ani verify ole tikhan in GSTR 3B November tan chuan in kan lo file zo le ta a khati zong kha tuntruma GSTR 3B le GSTR 1 nil return file dan kan enter thei chu ani a November bi katan khan GSTR 1 kha karon enter lawa chan chu October ka enter to thowang khan ai nang renga tul to lo a sei mai do a sei mai do na wangin tinon to lo vela khatiang khan GSTR 1 le GSTR 3B hi nil return ti tur te tan chon lo ti thini la tha ome adang nil return ni lo tax pack ngai ang chi injir tir na chu rem chang dang ala om le ni chuanin kan la ron ti le don ania ole kan channel min lo thir sak turin kan som chewa min subscribe sak tur le subscribe mai ba ka subscribe button pia bell kha dar lem te kha lo meta video kan upload thara piang notification dong alo en hal zung thei turin bell kha lo met ngai turin kan ngen du box chewani kan lo me